Soifo manuia nei fo ia songafua Samoa lo mai o le whaopoponga o tala yo VAIFANUA a lau Samoa Entertainment TV mai e pia. O le vaitau selselenga i ngā luenga whaalitino ma le whaaleanganga. Pei fo i ona ia i le amatanga o le vai aso lena wala ulia whaapitoa i le fionga le pālemea. I le whaau unga o le taunu unga o le aonga wha missionare le worship center ia pia Christian Church Worldwide lua o lua lima. Ma whaafeta iaia le sunga i lau le mali e tōpula tai vau le watea Fosi Schmidt. I lona tulanga whata tai o le malo le sunga le tai fono mō le avanoa. Au se mel whaafonga i sa vaianga o le saunuanga whaasui o le malo i le whaau unga a le aonga wha missionare. E le tau māsina le tātou muri tai i le whaavai papa na alaina mafua na o mai le tala le lei Samoa. Lua afe, lua sulima tau sanga taluai, na tātou whaalongo ai le tala le lei. Na tātou whaalongo ai le upu le ola na fola, na amata mai au pāo i Jerusalema. O moli mai ai le whiau, ma le talitonunga o tātou mātua na valo ia, e iai le itu waso e o mai ai le atua mai le langi. Ua se lau tau sanga taluai, ua uru fale mai le tala le lei Samoa. Le tātou te vaai, ua puna, pea le vai o le ola, tonu o le tātou atunu. Le mai tau ma le vaai al whai ngā mālo i le vai tau le nei, e leo to e whai ngofi e le tātou savalinga. Ua manao mia le tutu whaatasi ummo i tu tino le tunu, e wha malosi le upu le atua, o wā le pui puia o Samoa atoa. O manao mia ai le lalango, a le atunu i le pule mamalu ali in whai pule. O manao mia ai le tatalo ma le whapaiaina o nganga umo le atunu, le tulanga whale ngana. Ma la lango whaatasi loa i le tātou whainga malo, ona le pine lo lea, ona manuia Samoa nei ma le lumanai. O tātou vavai a tātou whasia, o ngaru whatio o mwhawhitauli o mai tātou watunu. Whawhitauli sa tātou le masani ai. O mea au leanga ma mea mata ngā. O le whasio ti tangata maami onga le ti Apollo wa so sofa ai. O tātou siusi o manga o lea sa tātou no nofo. Mo tātou mai tau le tātou soifua ma le ola. O le atua, o le ala, upu moni ma le ola mo Samoa. E le vale ai, le whaavae na whai o tātou matua, o le whaavae i le atua Samoa atoa. E tai, wa tātou vaai le nei tein. Ai ngata ma puapua ngā o le tātou savalinga, o le o te whaingofi. O lona winga, le mamalu maualunga o le tātou e kālesia, wa te tau o na tātou toe whaamalolosi. Tau na toe whaatu le whangā, e talatala le la afa ma le la whanga. Ina i o tātou mautinoa, o lo malu pui le tātou sāfo lau, ma le tātou fo launga le tātou au ngā tupulanga. O le whātu le mai o le tātou a onga missionary, o se tūlanga siri lea o na tāua e la lango ai tupulanga o le tātou atunu. Ile ngata i na tātou fia tātou tio su e le poto salalau, ai sili ai o na tātou su e le ola e whawabau. Ina i o tātou loa o i o le taunu unga lea e whaababau. Ua o mea i lalo nei, e ngata i lalo nei. A o mea lunga tātou te iaile ori sanga e whaababau. Ma o le tā ua le nā, o le whaamanatu fo le nā mo tātou umani nei aso. Mo li aile nganga whaaftai tele i le tō whanae, le tātou i kālesia, Worship Center i Samoa ma le lalolangi atoa ona o le whaatuina o le tātou wa ongari nei. Tau tatā mai le mo le ala. To e aputi mai whausanga o le pā ni sala. Mo tātou wawa ai le wholaunga ina ia aua na i whao tātou sa. Ia e pēr le wa o manu. O le mea pito i siri na whataua nei ma le lumanai. Au alu pele tātou soifuanga ma leo langa whakerisiano. O te talitonu, e le tu lafo ia le tātou malanga e le tua. Leango le tunu ua umana whaamanuia iai le tua mo Samoa. Paulava leo le whaamanatu mo tātou umma. I o tātou
loto te tele. Mo tātou whātua pēr, o lo soifua le atua o le tātou mataisili. Nā mana ia fo il saunanga le fiongan pā le mia, le moe mitinga, ma le fatu na toto, e le fionga le apostolo William ma fo e mawhaltua ia la mina, le aonga wha misionari. Ua whaawa waiona lomi mai pēr tu pepe pā Samoa le 5 futala ma le selau tala e le tu aingo pepolo ngau sia il teimi nei. O le whaamtalanga whaalawa i tele mai li tu lau al malo a matatu ai le so, o na maua le lomi ngā fau, le o tupe pepa le 5 mal selau tala. O le mana ongol fal tupe tu tonu. Ina ia tu maupea le anangata o tupe pepa masaonga le mu. Ma mana ia fa alvao malolo na tu ainga e pe o le whaingata o na ngau sia ia nisi ni tupe pepelo. Ai o le umi le taimi o fa au ngā fa ato ato e sui mai. Pei o le leinga o sia, malona lo mia, ma whetawi ma masini fa ona po nei, mwhaingo fiai foi o nei loa e tangata e iei a fianga o fonga. O tupe fau lea e amata maua i lea so e wha au ngā wha atan silava ma tupe pepa tuai e pei o na aluai. O le tupe o mawane e umil taimi e wha au ngā ai wha aititi ai fo i toi wha afou o tupe ma taungo fie ai ai o le wha aititi ai o le wha atama ia ina o le si o manga. Inisi o tala, ngā wha solo ai wha tala noa ngā wha apitoa mo sui tau vāna tau sini o le palota o lua 5. E au fiai mai lātou ua whaipule i le neipai a inga pe a whaina talo sanga mo a wano taitai whonu. O le ofisa o whono whaavai o lātou i tū malo palota. Pe ona whaalau ilo ai, ele nuspepo le savali. Ele ngata i lea, e ese mai i le whaatala noa ina whaapitoa o lau whaingalu e ngā lua le whono whaavai. Le wasi itia mai le tolu i le toa 5. O le iloilonga o le ofai e le komiti whaapitoa mo iloilonga e au fiai le sui. O le ofisa o le komisi o ngā lua ngā le malo le pisasi. Sui le mtanga luenga o tina mtama i tai a tina e o nuu maanga so tai. Le sa avea minista mtanga luenga o tina mtama i tai a tina e o nuu maanga so tai. Il paya inga o mawai atu whaapea ai mal sui tuto atasi. O le filifili ai, o ila tau i le anganga mawalunga o le malo. Ia opo ma malu ai whaai unga whai. Mo le manuia alu iluma. O le ploketi ta ua le malo. Mai lava le savali o le whaonaunau ta inga o le malo. Ia o atu le asolua futolu o le masina le nei, ua whaalau iloa umaswafa o ilatou maua nei a wanoa. Ia e whaatasi ngā ruenga umal malo. I le tausanga fau le aso sfulu o Januali. Tau no le whengal palemia, la au le mali e toa polata i vau le watea fosi shmete wa tatau na whaanga solo. Le tasi tesima le 2 miliona tala ua whaanganga le malo, mo le ploketi 2 miliona. Ai mai se ai, o le toe wha amatu wantro le vai ngā tupe se 10 miliona, le ana to toe mai le nofo inga ua mawai. O no nisi o tu malo palota sa talia la to li poti mo iloilonga male pasia ina. Tala wha o popole sita inga o tofi le kalesia katoliko Roma le na whaia ile as freili taluai, no whanga le kalesia i mua matatou oto mai eisa vaenga o le nasa uninga taua. O le setianga lona lua lea, ma le setianga muli foi lea, o le au whainga luenga, o le aso na fua, le aso valu, i le aso le whaunga, le awhionga le tiakono i a pasi, ma le awhionga le tiakono i a ione, whai ele setianga o le au ostaulanga. Ngā la ike a whasuia inga mai le sikianga mua. A le sae, pio ma whapaelo te vanga. A maile atonia ma atonia tuipea. Fale asiu, fala niko ma sesi ilia fala. Fasto tai ulio ma tauatai, leota. Fausanga to tu ma kenese palta sala. Lauli patolo ma kasileta, patolo. Le awaa Yakopo ma eseta, lo pala. Le tongo savelio ma telesia brown. Loto fanga Fred Makeleofa Wolf. Lufi tolutasi mamalia paya aua. Momotai tiufea mamonika toluono. Pautasi lui ma Emiliana faitaua. Samatau Tanielu mo oketi tuilangi. Tiavea Fifita ma Antonina. Baiteleuta Sanele ma Amanda. Bayusu Kelkolio Makoreti, Bawala Leo Makalala,
Sa lua Whelanua ma faith tau whinu. Savai. Awala ni ko lau ma masei siripuli. Pale alupo tai Onelio mai momo nei Theological College ma Christina. Lano e tuale matina sai awala. Le fangoli Paulo Martina e sai lano. Maota Norman mai momo Theological College ma Monica. Paia se Filino ma Caterina mai momo Theological College. Pua kaspale ma Coretta tui salatat. Sa taua Abrahamo ma Arietta Scanlon. Tu futa foe mai momo Theological College Ione ma Fusimau. Lefsita inga le Kalesia Katoliko Roma. O talanayo VAIFANUA a le Samoa Entertainment TV mai apia le nei aso. Whapoponga te milawa nei le aso ataya ai pasoi fuai.